megalayapost.news Kinong ilang kahil Swama Union, Riboy District, mentakasi kilalit bensyong jing ilang batki officer katanan AH and Veterinary Office Riboy, banyakuran halor kajing jong kinong risniang kibaha banman hakini kisngi nakadaw kajing yorong kisniang kibanabar, klan dapit ngori kakot kakya kabalapan sa priangru, ya kajing pang swine fever. Hakini kajing ilang laydon lang ka District AH and Veterinary Officer ka Riboy, ka Dr. R. Karbuli, uskatri ka HFU Sangkmi, ba Alfon Bord Karsantiyo, ba Ronald Kongjo, President ka Riboy, ba Pensyahin Masyaring, Sekretary, uba soiroy nong kendri Presiden ka Borumbong Blong lembat kiwei habu crunch kila pathai kubor hadin ketika jinggalang nakaliang uskuturi ka Hills Swama Union ulayat tu wakadaw jong kenika jinggalang kadai banyak keren halor kijing bagi noris niang kimat bar halor kijing ya palat kisniang hakini kisngi kibamenta bar yakani lapen sengau bar wan u dagi noris niang haki jinggalang baper balapen long daka Hills Swama Union hakeleng jong kejela uba Alfon Bird lapen pauru ya kijing sungkia bayakite ki kali ki bakit ya kijing ri nabar kejela ki baik dak direct entry dak basi ka khajna ka bakhatsan hajar tengkai ya kitrong matsau hajar tengkai ki kali pick up barkani menta kalaya la arbana banlum ya ketika khajna na ki kali kin merat balapan pauru bakidon ya kisaki satar bakini ki kam krong khajna bean kidon hagi surok ba khamtam nadu na bernihat ter shadu shadam sain uba Alfon Bird ulapan pauru baka Hills Swama Union kesengukya ya kajing yola bandrung kimrat na bar kajela namar baka jing pangklam kayo bandrung syapo kajela balada kiti kimrat kiyo bandrung syapo kajela tangda kabasiw ki khajana katakan long kajing jau umat katang ya kinori jingri ki baha bansiw karam hapo kajela megalayang pada halor kani kajing baka Hills Swama Union kahab ban mi sukmat ban le na kmenta kinori jingri jong kajela megalayang shishula yatu hagani kajing lang bat ki officer katnat veterinary Kila rai bau Deputy Commissioner Kariboy udai ban penmi ya hukum ban omsha ban le ya kite ki kambean na markat kum kaan na lakhang persya kinu kibalum ki khajna na ki kali baket ya kimran ke HFU kelakan tu ka sarkar bat ki bor punya district baki dai ban penstat ka kam ban teino da ka jaka pet ngore ka kot ka kya jong kimran barkan turu ya audisi bantung da ka special inquiry team bakanti bnya halor ka kamlum khajna hasilenter ka surok ba para ka ju por ka Hills Swama Union klabar ngemru balada ka ni ka kamlum khajna kanang yai beteng kinong ilam ke HFU harangkat kit khot bat kipat ba kin sahyar hi sasurok bande halor kani ke kambean kajungwan jungi metakasni hangne hapo district veterinary officer kabaran hangne hapo nongko Riboy district kadai halor ka jingpha jungi ya kawai ke city sha udisi kaba nila benrap lang ya ki city kiba nadu kalai tarik kunai bakadwai araja rokusan nang ta ka reminder letter haka arpo tarik bunai march araja apnrio but kabangilayo ay ka reply no DC haka khatsan tarik bunai li araja apnrio but nila pha sakawai pat ka city manakane bangya kendu yo DC kadai haka arplay tarik bunai bahnyo araja apnrio kini ki city hangne ngiadan o president napo umdan circle o president napo Riboy district o presiden napo Borumbong Block bat kinong ilam jaga central bedi kajingwan jungi mentakasngi kalong banya piliu jumut banya perkhat halor kani kajing kaba kinong risniang kia kendu bat kajingya palat jung kini kisniang kabala khata shisha ya kinong rat jungi nakaliang juga Hills Swama Union ngila pelong ya kajing yalang jung kinong ri jingri hapo Riboy district hapo Borumbong hakli riat nakabenta ka East Jainti Hill district hapo umulong nakabenta ka West Jainti Hill district nangta Hanongstein West Kasil district bat habaro ki district nila pelong bat nila yo snow ya ka jingud jingnam jong kinong ri jingri namar ba kani ka klam kala sarlut khamtam ni kisniang ling ba kani ka African swine fever ASF tekumta ka jingwan jongi hangne kadi kamat ka bangi smokia hadu kata bat ni kwaru ya ka ba udisi ubadai unong pet nong jengo ya ka Riboy district bat ka gateway ka bandrung sapa Meghalaya kadai nang ni napo Riboy district te hakani ka city ka bangi pha haka arplay tarik ubana banyo nakaliang jong ka seng ni don ya ka jing smokia namar ba ka demand ka jongi ka long bed ba ka sarkar karwanra ya ka entry point namar haka city ka bu DC UI ba haka reply ka bu UI ban yathu yangi ka union ba kinu ki kali ki bon kit ya kini ki jingri ki bana sabar ki bandan ya ka valid health certificate number 1 number 2 ki bandan ya ka certificate issue under the rule 96 of transport of animal rule
R1000 away from the place of origin, certifying that the pig originate from disease-free area. Kabamut ba ban penting kena begitu ki merat ki borak na kitu ki jalla ane na kitu ki snong ki de ki balong free na kini ki jingdon ni kini ki kini Jepang. Tehenre kaba kam semua pela kalong ba nyimpat yoi ya kata ka cegit haduk menta, nyimpat yoi ya kata ka entry point haduk menta. Tehenre kaba semua kia kalong ba kidon kata ka direct entry yakini ki merat ki berong caka jala jungi. Baro lada kadi ketrok kabakit yakinu ki jingri ki krong khatsan hajar ko ketrok bat ki krong 100,000 ka pick up. Kani kayat mentala arbanai. Te hakabidi bakani nakaliang ka jongi kumki nong yalam jong ka Hills Homa Union. Ngi concern nakabenta ka jingwanra jongki jingri ki bana sabar ki wanra ya ka klam ha ka jela ka jongi. Te henre mentala dengan isu ailat lan ba dalangi siu ya ka pisau sniang na niu masi la niu siar na niu belang ba kumnu ru la bandrung ha ka jela ka bamut ngan ong IP ka jingjau umat jong ki nongri jingri ki bahaban siu ya karam ami galaya kadai ka baktang hadu kata-kata kani kadi ka jinge ka ba ngingim ban sing haban mi syakmat bana kata kadaw ngila pentip ya kani ya UDC but ha ka meeting meta kasni ngila Krenshai hai district veterinary officer ban pha ya ka khubor namar bakani ka meeting ka ba meta kasni kadai ban inquiry la ka don ni am shisha kata ka jingkrong ha kani ka linti senkin ka badai hang ni hapo Ribhoi district hamtam ka badai hapo bernihat bat ter syadu syapo damsai ke kani ka jingwan jungi meta kasni kadai ban pentikna bakata ka jingkrong kadon badru ngidon yaki saki sabut satar ba kumno kayat kata ka sistem bansiu ya kata ka entry na kata ka daw nakaliang ga jungi ni pha ya kani ka kubor ban ngila rairu ha kani ka meeting meta kasi kawai na ka minutes kalong ba DC uhaban penmi ya ka notification namar ba katkum kani ka Prevention of Infection and Contagious Disease Act R1000 ka kendai kalakhang persya ban krong ya kinu ki enforcement lani kinu ki beriu ki bacek ban shim pisa ya kini ki merat ki berung ha ka jela hoi fi don hok ban check ki certificate fi don hok ban check ya kata ka Transport Act kita ki certificate bagi di bandan hendrai ban shim pisa kamdan ka rule bat kamdan ka kinu ki beriu ki ba shim pisa ki dei ki ba shim ai kedai namar kata-kata nakaliang joka Hills Homa Union matagasngi ka concern ka jongi kalong ba ni kwa ban aimen sim ya kinongri jengri la de kigong kinongri siar kinongri siang kirongri sniang kinongri masi kinongri blang ni kwa ban aimen sim ya ki tangba ni kwa ru ban kerpat ya ka sorkar ba kadai ban yarap yengi ban pelat nakini ki ban yada dani ban pelat yengi nakini ki tax ki ba kibawan na barong isya krong bat ngiyoi menta bakadon ke jengkiu hakado masi ka bakipat ba kiabam te kani lesi kala bandai tang namar bangihaban siu ya kini ki khajna ki badan hasurok ki dei ki khajna ki bali sing laban ong ilong illegal te dei namar kata kadaw ni kwa ban pha ya ka khubor sa UDC udai chairman joka district task force bad hakani ka district task force SP ru udan UDC ru udan bad baro ki head joka district idan tinggi kwa ya ka UDC immediately udai ban penmi ya ka notification bakita ki jingkrong hasurok nakabenta kini ki merat ki bawan sa ka jela jongi dai ban stop chisundan henry ibu ru ka jingkerpat ita sorkar baka dai ban pen speed ya kata ka entry point ban check ya kini ki merat ki bawan sa ka jela ka jongi kenang bangin lat naka klam bat baki nongri jingri ha ka jela ka jongi kini amatsim nilai keren shibun ba KK hakani ka meeting mentagasngi isngoban ay kublay ya DVO ibadai district jangka veterinary officer ibadan hang niapo nang po ba ilakhat mudut ya kani ka meeting bani kenduk ini mentagasngi ban ay kublay kerpang ya bat nakaliang jong ka union min ay ka ketika mon ya ka ketika diang bat baro ki department ha ka district bangin ya tray rengkat bat ban penduk ya kini ki kam ki balong ki jingkrong ki ba kibakta pada ya uduk usuk nangta ya urangli ujuki begini kide kimat kibanya keran mata kasih
but kani kamiting hangni po Riboi district. Akabidi bat kani nadu katu kasni arpulai tarik jong ubanai Julai ni kendu UDC nyala krenchai UDC ba niwanra ikani ka complain bani kerpat UDC ba un thung daga special inquiry team kenang ba kanong ka bukhoj kenang ba numdan manu di basakta akabidi bat kani ya kani nakaliang jungi ngidon jingtip ngidon ka jingtip tangba ikwa pada ba ka department ni ke depan le macam ka kani menta kalade kalayat kemba kalade ke jing demand ka ba long pending demand ka bala sandrus na akum ke jing yetu nang ne na office menta kasni ki ong ba kila persang banwat ki jaka tangba nak engineering team jongki tempat yo ya kata ka ka ba pakka nak bentar ban ku ya kan ngilai kerancai bat i DBO ro menta kasni balada kani ke jingkrong kadang ye biteng nakaliang jokai ni union nyim ban se ban mi shamadan ban le se ban penpau perthai ya kani ke kam ka balong pe Meghalaya Post.news